pili itum ladak Garbi itum pen cenglo Garo atum Adewasi atum Napen kaprek athai su antame APHLC phan mati itum masar jai kathar ke Japon mesen pen itum long don hokebra hili arad atum pili itum long naja pogdon lakin itum APHLC pen teng polopo lang teman kardon ta dei kardon lapen adun thu bangke lahen lo lapangso BJP mate Budun Phul Arjan Karbiang Long lapen Ensihil Pelkenon awe deadlock letum jong ke tamelo kalimade wirelo letum puga tamelo athema kedamtang election hot parliamentary election hot letum anthek long loje ilitum homosti gap Ensihil Pelkangrung pet penke ilitum BJP party phanke tum langroi wadun chorlo prompotra long war chorlo de oi kandaglo asinon ang kileji lake itu assembly election long kami itu mesempen kecapahai pon unjia phan itu rada tum purpak dan siklen pronanto lake itu puloje APHLC party lake rat tum han kapantang dia party lapen rada tum kisum apa jok dia party itu itu asal itu manang thangbom piliani APHLC long itu long rat dan ceto du noida nang dia porlo hok per lamke itu government kalilang lapen ini tum ruling party kalilang ini tum piniani thang da rat phan ki pia jakong velang mini sida ini tum long pini he dung jakong do pia jakong lolake ini tum masar jai kathar alang li lu hek serabang lapen ini tum rat phan pini naga tum phan pupe pukia tum phan pupe rengma tum phan pupe adewasi athap phan pupe pangrung petpen 6 dola jakong aramalam tum phan ki phan hal bang so ke phan jok piniani li tum ladak Hei so an, inglong so an, cingrung pet itu yang dulu. Kali madi, lasinon kewang hilang kami itu melabang so teng kali itu keklen pon unjuk panjang itu klen pon ini. Lapenon, labang so BJP itu development amen pen, tribal satu malong le, hilang di PG apang kabori halabang so long itu labang so IPHLC pen itu disong. Non ladak borjan long. Nang itu ladak bukajan LAC lo ladak tame 18,000 bighas along lake halak ilitum tribal along lake rengma naga tum along lelo Garbi tum along lelo Garo tum along lelo Adewasi tum along lelo halabang so along lake company apang solar project apang IPG putri government tum pangdak tangte ini tum meradla bangso solar project kaco hang wegma hang he gadi mana ke hang banduma kamera paklang ratum hang banduma we ini gadi solar project nang ni gadi inang nia son silitun phan nang kewanti kalimadi ini tum ratum ke hang kupilot ini autonomous state kalimakalan di tribal tum cingrung pet ini tum autonomous state sekehang gadi ini tum hang kewanti solar project wan nong te kupilot aluk son jike ini tum long lake so kacipiki long le hen kacoe long le cek kacipiki long le han kacipiki long le lahai long le situng hanak kaluk soni pantiku lasili tum ci song tipen no namat ke solar project tanang di unit that jauh ade kemudian ini song kan penting jo la anda kalian ini tum phan long le nang kiti pujia tuar wan tulilo CBG project like compressed biogas kalau itu tak cutun kacodang pan mega pakar dia pan kalau bangso gas kasemar dia pan ini tu malong le sinang ke energi pan siapa buat ini tu pulau je adon tin aka tribal adon tin tame ini tu masar pulau trik sedola jak kompen ini tu long le patar ron etning pulau di ini tu masar nije manije je adon tin itu long le patar ron etning kusi pulau sita itu pan long le patar nampi mah oh kamera paklau pima long le pipe kadi pipe non ke biogas apaan ke mukesh ambani bangke long le pata awe pin non ladak long le nane cerai itu jedoni mana itu jedon de di kasih itu lah biogas ta non matke nikre puang bong langai klaim po pumai itu bondun cek doi kadi adon phu ke thedung lam dula Soinik school apa wan ni lah, di Soinik school itu army claim ni ke, pudi police claim ni ke, bukan di Indonesia. Nasi ni tu tak kecengkol langdun lo, labang so Soinik school kupilo lah ho. Amat ini tu all over India pendame, state tin dame Soinik school ICC tibo. A record itu langlo,
Asam long kuna lo kedo Golpura long si school pibom. Halo Golpura long si non school pibom lo lapen state isi pen long lo. Lapen non ini tum long putho sainik school ki bija dorkar tawe lo. Di Golpura long ane choket lo. Itum lo na biye kam lo. Lapen malah so school non ke kaprek India det pipen nangki plum mate nangki toya school tidak tumong nangki kor kampen lo. Kalau mati? Kalau kala? Alam bang kelang ni kelang lo. Sainik school hala dak bangke ini tum karbian long rat tum ke non jiklo i jompen school fee haro hini ra pocket haro isin ra pion ma pion e mati. Kalau makala? Non Don Bosco yo si pachari dundi pulotan te jiklo yon haro ke thomra pocket admission mate tuition fee pinangi di. Kalau makala? Sainik school long bangke admission atorsi lak isira surip tiket hala ke general panlo ST pen sidul class pen sidul tribe tum pan bangke lak isira surip bangke uni ma uni gede dapat admission le itu cendun nun chip kita hala dak admission ki endunji entrance exam pass dunang la de pass dunang la lapen hala bang so exam pass dun dera pita me All India angkang amunis sedang exam nang tok dunji lapen Assam angkang pipen ini tum ladaka cejok bilong ike ST tum ke bang tiga versi bang tiga kila ke all over India pen silang ko ST an ST ning lata angke lasi ini tum dak laso school tum dak tak bantu angke ini tum lang tu sina ini tum longle ini tum dak pekpe de jokil lo kedi longle de pekpe de jokil lo Ladakh Sainik School of Han Longle kenang wexi kelake 2022 lo ahot government tum ke parai lo je 8 acres on the top 8 acres lonte abikha kelake chirikre pho bak na top di chirikre pho bak na top kita ini tum chini lo je chirikre pho chobi kali Longle ke pegi ke dake ko an asuria bikha tame si pegji Kalau makalan, kalau tante school pam kenang be dia long leka asyik so hala tak ya karbiang long ke hoi itu compensation ke cuan dia panle la long le la cuan ikan lang ma kalang lo gadi lasi la bangso school pen bangke ilitum alle ke long ke ilitum kom ilitum tek kom long la anda kalila la dak lo ke than dia tu teacher tu yong sidak lo tu than dun di kalau tante itum piliani tek kusi pulo gadi state long ke Date ke pass shot ke ladak pen ke tum thanun long le haladak all over India teacher eligibility all over India pen teacher eligibility exam do halabang so exam tum pass ni pilihan ini tum hadak kwan lo ke pass tunji de lain lo kadi pulo tante ini tum ladak ta luk than bangta ke long dunji kali long le ini tum ke dak long le pek dun chot po bangka prek a date pen a student tum mas nang train set ini tum chini po lasi Abang so Sainik School kami jongsi longle jongsi abikha suri jongsi kepek lo dangte niltum cedon dunde sita me longle jongsi ciri ke posi pekot lagi kapek alam lo sita niltum asuri abikha kepek itu bangke niltum cedon dunde kali makalan di lapen abang so school jong lake ministry ha central government Rajnath Singh nanglangi hadak pe Rajnath Singh Kumar lo di Defense Minister lo kadi, aku dapur ke Home Minister lo kadi, Rajnath Singh hilo iltum karjang long apan dema sopan, nangka cupai ceng, nangka pin ke bang lang ini nangku bang tek nang. Kali makalan, alang ini lo otonomas state nang pilo, bisipiyong si pawar ke bang lo pelutan state bisa lang ini keja. Pilihan ini haladak kabinet ini dundun maili tumpan tang dan pipe, non ke wan tuke lake, Sainik School ditumpan tang ale, belong dunja school kali pin. Lalu Lasinile apor en pono ilo itu masar pen ketan di dolang kita me nile thelam tung bang la hello nono por ili tom ka chingrum bang kenang sodlo aji moi বহুত ভাল paluk moi okombiao ko bulut ko na lage sake karon adivasi bla ko karbiu jane no buji pai tothapitu moi kobo bisaru je we all have to come together to fight with the BJP RSS because the RSS is totally playing the role and tactic to destroy the tribals and the Adivasis. So to fight them,
We the Karbi alone cannot stand. We only the Adivasi cannot stand alone. So we have to unite together to fight and chase out the BJP from Karbi Anglong. So that's what short speech to Thank you.